Awareness campaign for quality education ajai me Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Kangpu. Har Ghar Tiranga Pwathe Pialam Thepen Satgaon along Chirok Tok Amai Kedeng Pon. Greater Delight Club League Football Championship Angdung Giti Kapatu. Kardom Pini Prime Time Abirta Angton Pen Chethanam Senang. Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District along Kimisen Loke Charlia Nat Kang Thurponji Apan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Akimang Pedosi Pini Pai Pai Ni Pai ECR ni Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM Richard Tokbi Pen Chepahem Phuponsi Awareness Campaign for Quality Education Ajaimek Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Dengpen Ing Pupon. Bangso Jaimeka Kimi Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Building Conference Hall along Adapor Pai Kep Apor Malompen Tang Cheng Ponlo. Mai along Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM Richard Tokbi Pensi Mai Chepahem Phuponsi Mai Pang Cheng Ponlo. Bangso Pi Mai Ki Phalam The Education Department Secretary Nirmola Phangchopi Pen Than Pachini Pon. Bangso Loke Charlia Nat Kachirok Tok Ajai Me Kangpu Pona Mai Long Kachitong Dun Hampang Asong Kedo An Jesemet KSA, KSU, KSYC, DSU, UKYA, AASU, BSU Lapen Pen Nang An Hampang Asong Klembang Fu Klembang Pia to Metang Kachipachinia Por Enpon. La Sopi La Bangso Maya Putak Chitanchimum Apor Sitami Enpon 2. Non Kevang Jininkan Kitomang Bong Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District Pen Mesen Loke Charlia Natu Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Hampang Asong Kedo Anatum Chelang Rapetsi Loke Charlia Natu Kang Thurpon Pen Mesen Anong Nam Kevan Thekji Aphan Akimang Padopon Bangso Maya Long Aluhiaman Pen Kachitong Dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Awareness Campaign for Quality Education Ajaimek Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Rideng Pen Ing Puponlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso MLA Bidya Singh Leng Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC Lapen Karbi Anglong Arlo Kedo Hampang Asong Lapen Loke Charli Asong Kedo Anatum Chitong Dunsi Mesen Pen Jaimek Pachun Pon Jate Karbi Anglong Beleg-beleg skill beleg-beleg artis jate quality education jate hoy karena ami Karbi Anglong Autonomous Council jate within 5 years of Karbi Anglong jate result অসমৰ টপ পজিশন jate তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছো আৰু অৰ্গেনাইজেশনছ Karbi Anglong যিমানখিনি অৰ্গেনাইজেশনছ আছে সকলো অৰ্গেনাইজেশন বিলাকৰ মাতি আজি আমি ডিসকাস কৰিছো আৰু তেওঁলোকৰ অপিনিয়ন লৈছো আৰু সাজেশন লৈছো তেওঁলোকৰ পৰা আমি কালেক্টিভ অপিনিয়ন সাজেশন লোৱাৰ পিছত আমি উইদিন এ উইক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অৰ্গেনাইজেশন বিলাকৰ প্ৰত্যেক ব্লক গৈ টিচাৰ্ছ আৰু এছএমসি স্কুল মেনেজিং কমিটি বিলাকৰ লগত ইন্টাৰেকশনৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব West Karbi Anglong, East Karbi Anglong, গোটেইখিনি ব্লক যিমানখিনি আছে 11 ব্লকছ Karbi Anglong এই গোটেইখিনি ব্লকৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন লৈ তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰাম কৰিব আমি Karbi Anglongৰ পৰা যাতে ভাল ৰিজাল্ট যাতে যিকোনো স্কুল Karbi Anglong যিমানখিনি স্কুল আছে যিকোনো স্কুলবিলাকৰ ভাল ৰিজাল্ট আহে তাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ News Report Karbi Anglong Live Kidam tang jakhong po ni phai thong kep rai si aningwe joy pen birta ke long teng pen Lahorijan petrol post athing no long ke ton ke lang asai deng ponlo bangso hot gram troxy kebra ke thom a heroin drugs inoda bang phialong pen nebdun long cheklo Pirthe monit ke chan par pik pen ajok me hino asai anta bad bedet asonsi theklong Lason si rakia mar ki jora tumta jong hele raikom sai khia tumpen nep ingnang sitami ki joy ke tangka ke long over sai puma thapen jong hele nep ingnang sitami kang tonji aphan theklong lepin lang Lason si ke dam tang jakhong ni phai thong kebra isianing we por phai sir kebra achitim apor malom Lahorijan petrol post athing no long
raikom sai khia tumpen kiton kilang asai ding ponlo bangso hot ihum night super bus number AS01JC 4909 along kirika kuruga sai ding ponsi home truck sabun ke thap a home along kipatu joy a heroin raikom sai khia tumpen nepon long lo labangso sai long inu da bang phi malswam sangi paite artaning kan plikep East Khasi Hills Meghalaya State Soraphan nep ingnang ponchek lo labangso kiton kilang asai long dilai PS OC Lutfur Rehman Lahorijan PPSI Deba Protein Convar lapen Chokomara tumpen chirap chitosi bangso asai ding ponlo kine ponlong check arakia hormuki do an kilang chari ponji aphan bokajan SDPO John Das Pensi chipari ding ponlo bokajan pen ananterang karbing long lai Nijang Karbiang long arlo along kedamtang jakhong ni phai thongke raisi arni Satgaon atowar pialong Chamber of Commerce KSA Rongkhang Minority Board Satgaon Bazar Committee Assam State Rural Livelihood Mission atumpen chelang rapetsi India det alama towar pialong kacheleng prekjam ahem konglong ahum tinalong India alama kepajirdun Labangso cheroktok amai ke doponalong Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa atumpen chepatir pi ponalong prekjam aham phanga song atumpen sedami Chirap chito dun si ahum tina hem konglong along anta India alama ke tardon asai mi senpen deng ponlo Halapu Chamber of Commerce Chairman Michael Kramsa pen ke than pon ki India adet pialong non ke wangji pai pai ni phai krep hor nilote ningkan trok sikep rap ho ke chok pami anilo lasi bangswar ni ke har ghar tiranga mate adon tina hem setami India alama pangjar ponangji pu India Prime Minister Narendra Modi pen ke pangdak pon tanga tingsi nilitum setami India alama ke pajir dunasai deng pon lo pusi than pon to piniradak nilitum Satgang arong supilong nilitum labangso non kirangji tarik grip ho pai pai achiklo anodangte 75 years siplang jubli pura bangso celebration nunji pu phansilitum la bangso awareness ding pono la sikadlo kowe abang putin lapen ahem hidup ke boy to ans dame abangso non kirangji tarik hom pen tarik pon bangke itu la national flag pangjarun eji mate ketadun eji fansi ini tu la Chamber of Commerce ben same kini di pono la pena ko ning thelo tarpone to mo kamon ni koi pen bangke mani tu ning thesi ni lam tu la fansi ton Dongka mukam pen wiki be karbing long lai Dilai Sports Association pen ke patir pipon Greater Dilai Club League Football Championship ke damtang jakhong ni phai inquiry ni pen Dilai pathu aklamalong ke pathu pang chengsi Kadukawe teran krihini an chetong ponlo labang song bong pen jir poaching room FC lapen atur kimi FC atum pen si angdung kiti pathu ponlo bang solong jir poaching room FC atum ke thek sera jok ke hayanong e chepalong pon bangso angdung kiti ke pathu ponalong alohiaman pen Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar Borjan VDC Sunaram Singnar DSA founder Joy Singh Timung Dr Jirjar Phura lapen penang an ke thekiding atum chetong dunlo Nong ekipia mayalong Dilai Sports Association dun maipu bidia ingleng pen mai chari ponlo mayalong non hedjong Assam Youth Olympic Game along kachepate dun 3 km running race along silver medal anong e kachepalong dun Harmon Timung Tinsokia SA Apharman kipathu dun abangphi Serbirti Timungpi National Master Games along Ongdung anong e kachepalong dun abangphi Rumila terang pia tumaphan EM Surjo Rongphar ari dengpen Poho pen aman ki pila pen tangka akirap sitami pajir ponlo. Greater Dilai Club League Football Championship angdung kiti ke pathu ponalong jir poaching room FC lapen atur kimi FC atum pensi pathu ponlo. Hin aterang atum ke thek sera jok apor judde da pita ke hai patini long le detlong. Bangso jok ke hai ke patini vekji aphan puthot tiebreaker patur ponsi jir poaching room FC atum pen ke hai anong e chepalong ponlo. Lapen ke hai anong esitami EM Surjo Rongphar pensi pajir ponlo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing long live Tangte pini prime time berta ke lapuan si kang toniklo